move away from there because a free-for-all fight broke out among members of the Apostle Revelation Society ARS Church in Tajevu in the Ketu North municipality during a congressional event on Sunday. Members of the ARS Church worldwide gathered in Tajevu, the headquarters. They gather every year for an end-of-year convention, but this year's event has been marked with controversy among leaders of the church, leading to violent confrontations. Exactly what are these concerns and why are people fighting at a church gathering? Let's get the details from Faisal Abdul Idris. It's my colleague from the Faisal. We know the ARS Church has for some time now been faced with internal wranglings, but can you tell us what really occasioned this free-for-all fight? So the ARS Church was established church who is telling us that they cannot assure us of the safety of the people who have traveled here to worship this year because the issues are not yet over. I was in the premises a while ago. Even though service is still underway, people seem to be a bit apprehensive because they are not too sure of what will happen. Some years back, I was here, we had gunshots because of these disagreements within the church. Like I said, it's a full-blown business period. And so people travel from across the country. Oh dear, it looks like we just lost Faisal when he was running up on his submission. But thank you very much, Faisal. Tino or yerin for yere side check no kumo binum or the say binum de ya asori na etumpom if isan say to me na sumai na edeni ye juma ni opening Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. I don't follow me. I'm going to be Mystery TV. So, you're going to see. I feel you're be a fish. Say, on your me, I show you. So, I'm a fair quiet. We are Enti adum and adum ya that's what yes, you don't need the Yanko possibly break. Yatanas and then somewhere the airban and what day. Ye can't say Tejua and I said Teju a dear. Tejewu as church asem kese pa e na esi wo hono mu a enya asem ketua ye ba bebiebiem na ye wuramuni apenepo masibra masansem no ebre mu mensa ka prophet Dr. Abednego e wo menche wa ha ka me ho e wa bra ye no e ba beko ensem no ye kwanu man makro ma ye nyiprebo wo kwan so wo lala odofo he de ne wo ha we de ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chinchinchinchin a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e de ama a prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade ayi no ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-89-77215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem Power oja prophetic the famous agent D me tell say mystery of mysteries mystery TV so they are with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego mystery TV so nyamisha say we mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda. Me just in the Amana Trace. We encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego.
He's so powerful. Luke 6:46 said, why call ye me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutukafuo no fu aye bosumo ka klomo an kasa monim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye James Clark. Actor Bakope. Na me catch him say mohwe Mystery of Mysteries. Ewo Mystery TV so. Na hwe YouTube, Facebook, anybody biara. Ewo abefo ntitabe no so. Adehye kame ho e wa abra ne da de etwetwe enkomo ni. Papa e mo akwaba. Yeah, mo ho ti say. Adom. Yeah, a Mystery TV phone Prophet Dr. Bengo TV tie for the fans na Merry Christmas. And yeah, Happy New Year. Happy New Year. And also Brunya no so kusu di aye fefe mo. E de radi ase. Onya mention ye nyina. And na no pa wi wo se boko mu na mo kwanso. Mu de media de mu to be ko bia ko bi se bi so bia ye obi interview. Asem ye se bia mu to me de kokko bisa anya sa. Yo. Na uguso ka se mi se tajewu aye dey. Asori tajewu aye dey. Tino wo se aye dey ade. Papa won say ye be hwa asofu djuma aya ade asa ofa na wanya djuma pa. Very good. Ebi nso kra kire se opese owu ntam a enkosen ho de ye nyame adwuma obe wu ntam. Esa say complaints na eni e be ba wo so no be wu ntam. Enti no ya futuo. Munya wu. Se wo mo ka no se opese owu ntam a koye nyame adwuma obe wu ntam. Ya ye bi e be ba wo so no obe so na se wa jojo enokre. Na ya wa ha ne ye tese ye papa nyame fa Crency, Reverend Anthony Kwadwo Buachi Afrimu. Na ni wachi ni yenhwe nsem wosisi ye. Taje wuzo so aba beto so made ye course na ka me say san so repeat ni ho bi. Ewo eyesa asafo we mu. Asofo Afrimu wo mu etia wo mu na achi ewo owuo mu a. Ede ne ma ne basa nhye ye ben ne koso nti e ma ne kosa. Yo. Father, we thank you Sabri Evja yeda wase. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Now go anopai edawasi. Oh, media phone be aba anopai say maybe Kwadwo Buachi awo kaswa anche na nsembisisi na Erade to safren. Na enu echi no oso wabeti say nsembisu sisi wo ARS tajewu Apostolic Revelation Society. What tajewu. Na nu ntokwa ekikiki osofo we say otuto binimu obo binimu to o say nyama wa sorry dem da asem. Empa ubisa odibisa. Amen. Amen. Enra kwa na Awurade asem ba ya ye de be ye 30 first no na ye guso wo Brunya ne say something is going wrong in the church. Eye Christosum asafono ananya mesum nyema bebre etochema eko enkoye te fina no mebo mpanye ye 7 days Thanksgiving. Okay. Na mebe ye mpaibo bibisa se Awurade manka se menimu adwuma no menye sofo fatu tim Wonya sofo. Debi Na we dey. Emi a businessman. Na businessman be ne si aso dan wa nyame ma be mu be sum nyame. Very good. And also ne me question. Utie menye sofo menko sofo suku biaye menye madu se me ko di sofo biara but osoro na ebu e ba ko mienu miensa no se ko na koye majuma. Okay. Enti me hwe me de na menum se sa na obia asofo ne de de eti mbajo wati ase e ho na mesu ai se ansa no bi be yodi nsini no bosum na yi nipa no. Ento Onyankopon before bi se oyo nyame ni podifo a onyame na frɛ nipa no. Moses no ye hwɛ from Genesis to Revelation no onyame na frɛ yi. Majodie John the Baptist wo ka se Elias Elijah besayaba and wo bi sa Yesu and also Elias na mo kan wabakɔ no so time no so no ne John the Baptist a Yohane osuboni no ye den no ba o say God what led John the Baptist with the spirit and the power of Elijah. And also obi ewu no wasayaba. Sa nipa na wose wasayaba no. Eye ne spirit. Ene ne tumi. Ena abedua we. Ento onam ni nyina no
Sa odifo sa tumi sa manam sa bosomfo no sa okomfo no ne tumi ene ne spirit no ena bedua we but enye nipa body no enye nipa dua no enti wo se wo fro bi konabra wo fro ndempo wo mo reincarnation na otie reincarnation ye the spirit and the power of somebody enti me so me die no obi a ofre no kasa mehuno mini na kasa. And I'm carrying the spirit and the power of somebody. Unene kasa na o carry sa to me ni free nipa ne ho no. Na wo no ho na frɛ wo. Amen. Amen. I said God led John the Baptist by the spirit and the power of Elijah. And it was Elijah Besaba, only John the Baptist. Now by him because we name senior Elijah Ote. And this guy said no. But when what can say John the Baptist, Yohane Subon only Elijah. Elijah in the spirit and in the to me. And Abedia John the Baptist. So more or less John the Baptist is that Elijah. And to me, ya wabasa asasi so be ya adwuma ne wi okono se edu wusu nti wusu jikọ. Nye de ma wo. Mbajotie wa kyerɛkyerɛ me ne kasa etu ofre bi atoko afre. Me frɛ me to be frɛ no because on no di kan bai. E na obɛbɔ mamane. Abra me da hɔ no me hu sɛ me frɛ me nipadua no. Na me ne gyina hɔ. Na me hu no ansa na o kyerɛ me so no ni ansa na fɛ de obɛda ne ho adi. Enti na me so wo so sofo bia dia na je so bi na friend o sofo di enye Bible school se bekosua ne maye dinsin juma enye mekosua ne maye spiritual work o di adefo bia me nkosua e ya beduru eduru so enti obaifo enkosua eduru so ani e di ama ye the spirit and the power. No kresan sa konfo kura ne so hwe se konfo kura ewu na se epo obi adi ade de obepese me pese me kom emfa no ti baabi no ti ni baabi kura susum na sini so sa wo ko hwe bi obinum se ombedi Israel nim and wo ko fa nkrofo whom the spirit of the Lord amma Samuel o se dabi and also aka obi wo hwe omwan so na David ne oguane so osreso no odu ho fe na ho se yes ka fa dinu go so na odi go na David who have become another person. And they are so fujumano, yankope, yankoye. Amen. And tina me say, Sana ete. If say Sana me media neti. And the moon so be also for let me confusion the pako friend. Amen. And this is me to me friend media who make my friend here. Yes, I say be at your friend, no ne friend now, where their friend on the dear. And you so so for. Amen. Amen. And then we are software there. No be ne freo. And this will be ne freo there. And send me to me only for freo. Yes. Me so me gifting. Oh, okay. And na uyo densinia me to my freo u densini u bosum a u nim no. Uyo hene akonya o teso me to my freo akonya no. Da henfo bebreti akonya wo kwa wonim akonya ko. Mbajo waje ase enti me behwe kojobo achi no ne ade no kojobo achi first no fi ase na oye fan fine say oni spirit biara onkoji bibia ye oye adwuma no an okwa say o kan Bible ne sa o friend gidifo asofo bebre gidifo kan Bible ne sa oni spirit oni power on fret to me biara on so biara adina utu be friend no nanu na ayi honhom bi eba no so me hu asase ana nam so asase de wo hu se no se bra enje ko ya de no chere na me fra asase na asase se da asem nam so me pese onko ya adwuma no so ansa na mema wakoya adwuma no je se me so enti obiara o enye soro na efre no osom asase osom ya osofo biara okoji biribi de ye biribi no osomade osom sa de no na so mutimi bodin no Jesus o you send ye ntuma katade so okay na me kire wo enti me frɛ kodubo ati me frɛ obi ade me hwɛ no akono di ankasa ka kire nso oka
Aye cool. Abosoma honhom bebre ne namfo nkrofo ene ne koy aso na oye no se ne bema nipa ba na gidi nde se o de bribi unya bribi ka ho asase se ukoto obo na da ho a obi fa so de kosi dan ana meboa Yeah. ebunu fa asase e fa obo a o de kosi dan ana meboa obi won so fa asase e wo no de kwakoye ene obi so fa ayiwe na obo na o de koto no waso Oshasi so osum na tumi abewure. so usum na o maninsa na na maachi o o manise pe na tumi na ide Abewure. enti da obeka na obeya no ye Obeya ma. enti se nia ofre wo no wansum na usuma No. Nokre. enti bebre wo wiase a wonye sofo biribi na wakofa e na osumade no Papa sa wo kan sa wo say binum so shasi a wo mutimi kan say ye wo perfumes bi ni oil obi a wo use na wo pete wa so dem wa edom beba eno nyina no so wo ba bi a firi ne wo ba bi a tire ni shasi an yo ena me chere se the foundation ena na no megusi e ho pa na ebe hu se the foundation of the church ni ofra wo se be ya asore no owo ne hihye owo na kade owo na tade owo ni biribiara enti ade bi wo ya ompe obeka kire do sofo bia wo na chiwade bosum bia wo na chiwade suman bia wo na chiwade okre nti wo ni ma wo de chiwade no bakoka no ebe hawo mbaje wade ase atiasi enti no ensori bebre me mahu minim ti na mefrɛ wo me ka kire wo asofo asem a odi bai na makofa ho a me de kire wo okre etwa bia ya dance very good ti na me so be kire wo me media na say de obeka na mu donti wo se wa wodi nka ma ye hunu ni yo no no say no wo so sofo wo so den na wo de ya asori no okre obi no asori ye esum na sum no usum bribi what you say atiasi enti ansa na opese ade ne ye bribi ma ho no unu ukunu ho kra na opese ukunu endo na o ma wo ya opa say no ka no di so odi so pepe enti saa na ofa to me be spirit be power bi a saa to me abaye ukunu abaye owura abaye uti na ne opa no wan ya ono so ye ma amen amen na enti na bebre atoba ha ayebasa abrabo nkoye nyama nkoye because onim ni wura niti nya osoma no enti asofo no bebre no eye ndada na ho ndada okọ ha obeye sa ma obeye sa ebi na akọjije ntade waja se ebi no tutwa ni pati ebi no yewe ene ebi no so tumesum awura no bebre because wajitum we ajitum to be hu asofo no bi na wo fa nkrofo yere ewo ni atumi na osom no nya ope eno ni tino owo yere nkrofo yere sai check no kumo binum o de sai binum de ye asore na asore na etumpom if isan say tumi na sumai na edeni ye juma ni opening eno oyama no eno yama okre ene ya na sofo dodo na wo mu guma so ne yesu so mo mu di san se firi ayu one obu ha ye nsuma ne nye urade na afre no ono na afre no ono na wasoma ne ho enti okoji tumi na nya tumi ni be kire ne no e say tumi ni ba wo so a nya tumi ni pen na ode wu eye okre enti be mi wo stress me ye bibi na nya wo ka kire me ena me edum nye de ya me frɛ eja we menti aso we yen so se ye say eto be me ye dwuma kora na nkasa ba oba san owura me de yo se me nkwa na metu ho me ni obi na atu ta bredi em sa won kwa na ate ya ana obi to nche na nka me hu se ne me position mi hu ye na nipa na me se emu odu san se de ofre wo no ne hu odin ababa yi aja won se ya na empempi no asofo ni binu mo no yo omo hu na nipa yam ene tira ma me bisa asasem wo ko na nimu kura na de obayi mpaboa ye se ne ade no se akwa ne se omo ya a compare abosomsem ne nyamesem na bo yo enti na me chechire omu what you say nakure if say oje hiya for oje ayare for yesu de onsemu but asofo bo ha mutu ko dani I just wait to hear almost 1,000 just even ko be hunu no umfa protocol process pa na go and send wakotu eskara to ho 2 months 3 months me makotu abi me pese me hu sofo no ma se de tu eska ma nkofo ato ho but echi na me be spirit kwa wodi ejuma
Who to scan 2 months, 3 months, and every 2 months, 3 months in the way. Ah, shit. Majority I say. Entina Yesu dear, and Crawford preachy and Uncrawford Bow. And we say, yeah, share Yesu na Yesu te. No, Bishop Peter no say. Quaimum qualities Jesus Nazarutum egosum. Mo share Yesu Kisununa, mini mumra. But in ne a soft for Roman Papa, Ubetako, Pobjo, or the telephone number. Pentecost Tema, Ubetas Oracle. Many Mcrofu will be home, but many members. The whole world churches in about me. Wow. Why? I didn't know more so for man. Oh, sorry. Never be how. I know to be called so for. Also, one. To be called. Two. The telephone number. One for mouth. Oh, friends, on fa. Me, my friend Presbyterian moderator. Or the make a sign or say, can catch and send me. Or you so can mate. Presbyterian, mate. I rehearse. And the business says, a Presbyterian member, no Busugua. And confrere Presbyterian moderator, secretary, say, or make say, Omukasa, say, catcher and say, minio. So are they the shepherd of the sheep? And so right now, the moderator, the head of the church, and conforming Papa be police in it on a year called Nigeria. One Bobraya and ye will trust $7,000 and said on TV Joshua. Koda hotel 3 months every day be more than $100 or $200. And count pay $7,000 and send a work with TV Joshua. Woman who cry yo is finished back count 7,000 less than $10,000 to $20,000. I ship one buy no we don't buy it. So Papa Mom I say as of for the prophet I bet the because send a water when you say to me, Ben. Was a prophet that Ben Gonuni and I'm sure. A prophet that Ben what is saying? What is it? I don't hear baby. And I want it. Oh, I Montras. That's him. Someone to took much. Mammy, I didn't know quite. I didn't walk on here. Hey. In front of the police in there. Pim. Papa, I never do our own friend and to make a grass idea what it is about. Now, I know they say, one thing, a Nukari says, semi friend into her. One will say, we have the spirit of knowledge, wisdom, understanding. What I say, Name per se one who and pupu. Now one sure ready, and to me, ye wisdom in the free. What I say, and somewhere and says, who can pay. There's a woody wisdom, no. Akatasu, a friend into ma. Oh, beto. Unyanya banchi ni morene omukutoku breme. Ngo gallon. What I say? Na nkosuya crate me say 24 per beto. Also nipa no pesade no. Do you see how wisdom what jiniska what dada no. What bonepo okwa wakuwu next time no. Wo swenyansa. Okoba biemu. Mbazo what I say? Correct. Ti hona no amane hu ni say ka kire hukunu de wo ye. When should you make percent me say ne no? When you hear Yamako TV Joshua went to a your before. A duru now call because open ma to walk of ma until now you're call Yosa. Papa, we want on him. Oh, for you, we remember one in Mabibri, tip of Mamino operate Japan. To acquire duru, I kidnap I'm mad in a papa. On the news one they cross off for. I will come so also for be whom to make and say, Mammy, are you in ya? We send me to me a mattress. Then Tina will you. Open ma. A man opening Tina will Aquadia. I didn't know what the man one cast on from Kumu, but I didn't hear Obon somebody. Obon some super so bad. Obevia, who Kumu, no, I say. And then how in a or in Aquadia, no, the good idea. And wafa afasu. Wafa mana any and talk with drones no more idea natural. Mammy, eh? After mammy knows. What could I rehearse him. After I yet to corner statue of many more. It was woman coffee, no one coca as soon ye bar. Oh, my son. Once I have Kebasim and Papa New. Oh. Asa, the dream, yes, I carry. Say, a mammy and sa,
aye etia ware na se ne mprafo be se 50 and no di kan no opere japadia manema enti ono nso ni obeyi a obenya japadia manema so ye na wani bane so ndi okọ di nsini a wakoje aduro bosom sofo de aduro oye ade no obema na ade so mfanye adu ebi aba osofo uni tuntum na wode gu nkwan mu na eno so ye de a se dada nchene ye fita tuntum ne eboto meme ne de sifo ni we meme ye ni nyina me woni nyina menim ni nyina aba nkofo aba osofo onim hu tuntum ne mema no we ni je oy se ne ebe ma okuru adwen aba ho o se da bi opania obetra ni so obetra ni kuru ni so ena o se me ni tuntum na so boto me ye ne sensa na mom na nka mbese me mfa papa no ne ma o chinchin o ma nani ema mo so me yi sa de ni mfrin so but ma me no mpe no opeso otana no so otana obema ne so no yo obema ni chimifo ana me say also enu na wakoye bia so stera enye adwuma na je so ode ni kuna ko duro so wakokunu enye adwuma ento obe otoba no also prophet abenu papa na esi o so enye se me esi mi wo mi ni na mo mensa ya de na obi gusu se okunu ndia meyi akoma nipa no meku nipa no amawo because ya mama ni ode ku nipa papa ekum ne de eba mu a na se ema yemhyehye to wo mo so pa we no na ya na o mo hwe wabonti o mo si hukum nipa yo se ebi aba nso ma asi mekum nkofo na mo wa se ekum bi enyo na obai wabaye no se bi obaye na se mo ode ba na nkenye se bi ekum na yo there be wo na wo bia to edo unu bia ye wade ene ye hwe ne ba bia eduko no eduko wo nti eduko wo na me yo wo na me fa mahina na no sa no that is the back to the sender okay and this ye wo na nipa npe so kumwa me wade ye be kum sa nipa na ma na ho ato soja ni bi fiafra obaye no o yare edu ne so wu ena me ya ade no eno se ade odwan tuntum me ma wo so man kokum ni soja ni ba ko papa o de yemfa ekum ne ntoa kakra na ye ntoa so na ase kum no ye wo buro nyamti ekum ne sa ne ba ha yo me pese me hu so nyame mu bia wo se utimi kwa baabi timi kum obi a wo banyame mu a otimi ye ma mo eye bebe ni se na na obi frɛ me me to ade ye nto na wo se dinsini bi hotumi ya de to na so ye kwase a wo ma me ba be kum wa yare wa bruchire ato nduru sa wo ba na eyi ade no enne ho ato wo ye adwuma na ade a wo ye wo adwuma no ena onyame ntumi hwa na o kire me se nkofo se malam bi obusum bi ni adam cha wo ye chimifo also be strong in the Lord. Enti ye wo nyame mu me wo bi na de ade amam yo. Eno de mam no de ne ka hu naka. Aka ho amam. Nti so obetumi kumobi a onyame obo owo no obo ade ontumi kum. Obetumi akum aboro so. Enti a Christopher no aye say ade bi ho a onyame tumi ye. Ade bi ho a onyame ontumi ye. Enti na ma ofi Christo mu ofi asori ho a no kwaduru so. Why is up was nyame fofo watumra to bia ye obiribi ebeka ho abedam pan ho abedam pan tell be say me nchire wiase nyina se onyame mu no ewo ho onyame kum onyane opura oye biribiara wo onyame mu na bosum na wo npo tumi kum no obosum no bi na ebo endre ye ko bo esu obosum bi se wa chire obi o ye ne obekuru obosum medusa ni ti mehunu aiwo papa no ni fie na busuam to the money na is controlled by Medusa. And so can get away from there. Say me money be the answer. What I say? And if you don't obey them, they will obey you. Wow. Amen. Amen. And sorry na ama o how ni ade aba. Asofo no de nyama akata nyama so. Enti enu achi no oni ho a one ontumi ma boso na aduane. Otie otu e man aduane nti okomode na obeba members for so obekwa asafo manis and this na esiwo abusuam ye nana nkoji suman ni aboso ndi bae no ade poti a wode maboso won kire wonka nchiro biara ohini bi hokora woso odine ohini madafo bi enam so papa ontumi ye hene enti twensa ontumi ye oyire myensa o ma fine
trust jaya hindi also dey be obeye na so na sadia just obe ho so a nye obenya atuma be ho betuma tra konya just o da na obeyfo because ahini enyo nyankopɔ ahini ndi just o nya beyi also bakwa wendi 1 year wewu wakunu wewu oyiri miensa ba ko teacher ebi tombrode ebi so ye nurse then you then na wo hwehwe say chenchera makodi hene nso obi transfer because akonwa no ne wo hwehwe no won fa ma no ende abusu afie bia ade bi wo ho a eye ade a wodi ye no eye busum no suman no echi wade na no wo mukwa bisa enyi yi wo no bisa no so just yen ye bi wo tumi a eburu sa tumi na na wo to be kire no na wo ko en ba bia wo ko bisa no sa bisa no ebi a suman busum konfo osofo no nya owo no enu fie de ebesa ko bona hwego kura so asa ka onima osofo awu osofo ko sa yare aboneku no because ebi na wo fie de no kura no eye gold sika kokko ana say owa oye gold what you say me fie de no what ye kuto owa oye gold okoto oye gold won ba ni me abekasa me ni me mame de me ni me papa de entina me ni say ya obi enim ne de say na ntisa obi a ne say do si bae me mo frase na me ko jere so nsu ni yesa pa no wapue me hu ani adom ne ba ya che yo me kro me friends adom na me kro me say me obefo because I na me ko jesu a ade samafo mo na sama adaka no wo so sa osama we 3 days me hu ebi ame hu na me na musie sa na nkrofo to no wo su sa ni ta mo nso ye na wewu no wi na ote osa boko musie na ote adaka no what you say ade eti umu no en na be kire na ese wo ye enti sa sofo na koji biribi na odi biribi akata so asa ade na wakoji ebo betra umu enti se uni wa wankire na odi ekire beja na unse Yesu okọ na edi ekire jai ana mo odi na chi jai ene Africa for ni petitro ni petuntuma na ebe kọ na odi ekire ja se no ya na ya buro se ya dien yo na Christopher nkasa ntrase hu se Yesu be kọ na odi ekire jai o se Peter bra safini ni je nya wo be chichire ni ma chichire nya wo be sane ni ma sane nti the spirit of the Lord ye de mawa ye de chire jawo ye di jawa ye chire ho amamre na ne suma abosum ni ade a wo mu fie no wo de ja hina be ye wo ho no wo de ja hina den no chire mo den na mfaso be ne mo nya wo ti Peter the spirit of the Lord wo de ja sana bosum be ye tumi bibia wo de ja to di jawa we so church wade nti asofo na wodi nyama akogya won fa nyama na yede enja no ade no bekutia wo asafo no nti we be pray obi ade na adwene enso enye na adwene say not your ways are my ways neither your thoughts are my thoughts ebi anaboso nsuma na ko no de na ebi ana ema no gwa okrama oponche aponche nso enya aponche biara yo aponche tuntum your spirit bi ho oba oja akokwa sense na papa eba ne saa na se wo mu be wusa na ya refie bi na ba wo mu so nti na wo mu because woni se bibi sei na wo ho a wo be na wo bi a se bi wo be ka wo suma sama kire na ngo betimi ayama wo a refie ana na wo akọje buso na de asori a wo be wu a ogobo bi amane wo se ya na wo mu wo asofo nkete bi wo mu de wo mu ne wo mu a eyi wo na wo ne wo mu na ukoka na ukoka me mo asenti be de ma de be ko unka because e unje ni ndi o yo so for pay wa jidin akọ wiase na akọ fa sorry baby say me wo buso mbo ha mo say wa okoka ya ache ye gu eni mo sense de wewu yanka entino ye sorry ndo bro wo de nyama shisha e hwe tajewu ARS it's not Christ so ya sorry kase pa yes ajidin wo wiase fenanya me be hwe no o say of African faith and tell no can African faith is wizard. Hey, Papa. African faith in let the whole world hear.
when you hear African faith, Ezeuze, Eze, Aje, Dekopo. Eba yenne se ono sason enye dan kwan sori. Enye dan kwan sori no uchire mu sei. Enye Yesu na friend. Enti no kuku usha cross no mo a. Wo se cross na hwias. That is the fallen angels. Cross bia Yesu cross isiwa na hwias. Isiwo. Mo ti wodi Yesu ebo asendua ne so no. Oda ho anaso ogina ho. To osen ho anaso oda ho. Na ne cross no de ahwias. Ena cross no esi kuku. Kuku no so gira ho ma asase. Na asase ye bosu. Obenfobia ni tumi nyina ya asase. If you can control the earth, you can control witchcraft. Ano so just here the amount. Anya sa untimi control asase. Untimi control asase. Na untimi control asase an kasa kira asase a benfobia untimi wo. Na so se nka bayi ese wo mukura na nka wo mutumi nso akora. Eyo no tumi so na benfo no kura tumi control asase. Denti no control asase. Osoma asase. O ma asase biane. Na ye nyina ye na masase so na ye nimu sie timi control asase nipa ye den. Yo na senti wo betuma wo free wo metuma pra free wo nyeye wo bebo bra wo wiase abresa. Di una cheza papa ensam wo wiase o. Yo se me se no me makotom na me se me fra asase o se wo mo a wo di dew ayi sika kesa nyina ono no bo awo. Bajotie na nipa no asase na asase no hia Coca-Cola no de mana no ono so bisa asase obeya no ye obeya mano anti because asase nko be omeye juan o se mamma ne biribia onye na no sa ne kwan be na wo fa so bisa asase de wo pe na wo so atimi aya mano na si emfa ma wo se woni asase nkasa ye sa papa won say ya sa de wo kai enti bibisa nipa ni tu ana mo ba mo hono mo a na mo ma kire no say na wo ya yo sa if say me dia wo dia mamene say me mfanje adasamba enti me nye sofo me dia de mame as a healer divine healer na essence meaning the word of God they don't know the mystery of the word of God. The word of God is verb is a doing word. Ento nyame asem no ekasa eti asem enante osore osa odidi ojunso oye biribia nia onipa ye bia onyame asem eye. It's a doing word. So God is watching over his word to perform it. Amen. The nyame asem ni anwa choro no. A scripture, a writings. Bible no is a scripture. The ugo fabi na kind is Obeyenisa. But a bribia oti asem on one kasa or sorry nante. Very serious. Who say etino? Entino se ubebisa efa asofo ho ne ekoso bebrenye asofo 99.9% are not. Entime tema me de ni bue mame. Na me feel say osofo bia so bi na afre no. Ntimi ba sorry den ma one me hwe ni ofre o. Nye wo nipadua no. Nipadua ne eye vessel. What you say? Say bebre ni mu say obi a wa ba wiase no. Ni tumi na ho de na me ye no. Onu hu me say prophet Abednego. But me so me hu me ho say e obi na de etimi mu na de adwuma. E na ni otimi mu o kasa o ye no. So me ni mu no. And also appearances are often deceitful. Okay. Appearances ni ayehu nada. But for bad people usually pretends to be good. Oh, papa you ye pa oh you good oh charge you good na yeti ni mu ye huhuni akikao until enye na ye ni wo hu no ene no what we see is not eternal. What you say? Yeti ni panimu. One, ye won yeti ene ye yeti honam we. Udie. Enti honam we ye won yeti. Ana honhun so e won yeti. Enti honam no ene ne e wo honhun every time. Omudi apere. Wo di apere. We pe papa, we pe boni. Enti de bia onipa ba akopɛ no ne nko atumi twa ne ho na oyɛ den. Oku. I confused. Wia, menwia, bo dwama membo
bokro no membo ade akokoye obo se na se usuru kakra na se koye na unya kwase bi nso a onu so jimi a obeka se koye de koye enti obetie sa kwase na koye pe na wadwuma bo wo hira wanu onyam ebi a na wo maame befo bi na pusu se koye ade a ye nso no se o master o boss no ade we okoye a wo hu a obeche obepam obewia obeyo se wankasa kokoye no se usuru yi ne usuru ni na che se bi na ti papa ne che se enye na dako ye o master wo obepam opamu nso bia wawie ubibia abasa what you say enti no se no wo nam no wankasa ohumbo ne ti mu de dawo eti ni pedue no ni pedue bibi ti mu ansana okra ne so bibi ti amen ansana uti wo ni pe weni na abetra ubebi o tishe na wo ni pedue ni na ti nsori bebre tishe baby that's ho na se daddy ya de yen common isi na se say no tajewu anyasam ketwa wo ye hu ni se wo na wo kan o se wo mu nyina no ya na ba bia wo mu di wo mu ti kwura no ene ma ne basa abawi asi awie e de na soreto na yi anamo be na wo mu tu na timi abresa adwuma de ya na se meme wo nwiram na ho na medan ni me bibia wo na ma be fa ma me de mo kwanfa ye nyina kwa kotire nwuram wo se ho na ye nyina amen and se me ni mo nyina ma be fa na mo tin nwiram a efu na tin nwiram abode ben na wo tin nwiram emoa be ja moa na tin nwuram enti no le da adwen na mo bedwen emoa gana ko nya ho na me be fa ba mo okay ti mo be kwa na mo twitwa mo okay mo be ti mo ho ase ana enti so bebre tin fa omo tin nwuram it was mo panyin no akoje okwaku di abafie ena onu akotena enwirem ena obefa mu nyina akotin nwirem dia na ebe nkasa na mmosua kasa be na mo besua ntane kasa koro na ba bia mo ko esa ba bia mo kasa o mo kan enu abi na okanti wo nwurem mo anana na wo nti mo akasa na nti preacher wo preaching then preaching wo preaching mo preaching ko nti da adwene ena wo bedwene abana sa de mo adwene you also as man think so he becomes nti o sofo no okwaku ena odum akoto nwirem a ebi ana wo so jata honhom oketro honhom wansa honhom mo ankasa mo ni bedom mo be ye ade papa na so mampam na etu mu adweme na obedwen to wa asem okan na ida ade ti dia wo kan na ida mo asem no wo muka they sort bebre they are preaching the words of the animals because they live in the kingdom of animals enti wa wo ko mu no wa nhwe osofo no ahwe tumi ko a ode ye foundation asafo no ba bia ehye ni tishe osofo no ankasa bambombe ena ode mo akosase ena mo amudi osofo na chi ode mo kwanfa minimum asofo bebre asesa nkofo akogu wirem ebinum akogu nsuom ebinum akogu mframam ansori bebre na no ebisi atwea denti obi na oyare niama ye basa ena so ntiase na okwa atwa mountain so okobompai okwo ho na ekosi se ne yire na ema ne ho nto no ena ne yire nso oba erade ho mami den na okuru se ohun nto asem be da asem kanukwari omo ha kakra na omujai mbadotie yo erade mami ni se oyare den na wo se de kuru se ehwa na wo mu kuru mbusum ebai ayame na machire wachire ni sei membi sa mami ni se onkofa ni kuru echi ya na enso wo ko atwea no atwea ni se ne yire na emma papa ne ho nto no utie but enye atwea na echire no nya aye ababa na yare obabewu papa no so no ho nto no papa ni fie buso ana no so se wo ko baabi na wo ko na busum ne ka kire wo mu se ne yire na eye na ye onu togbu no na akire no ansa na mebehwe nem so atwea sa ene na won ko fa popo no mra won ko fa atwea popo no ba se na ebuso papa atwea popo atwea mante ebuso me hu no ne na kasa
atwea na yenya nipa boa ne ho se wakotwa awurade anim koye yakom kire ne mpa body si form a fresh anointing wo mo de ye programs no atwea ye boso me say ni amehu ni amete na me di ho dance nsuo voter me to me friend eto de bia wo ba me ho nsuo bi da enough tama wo ye so mekum shaributu imam ene nsuo be bo mama ne se wa hwe bibia mehu ana nsuo mehu na so won to me ye shaributu hwe me na me ka che me kama konda kamba wow eja se mo ye ta bisama me ensem mi se bia na fe no obi ajoin ne yen se wo wura baabi na wonim se nipa asemasi we ebi a onfiri nyame anase baabi a wodi wuti kɔ no amuwa wa edi eniema ne bedi adanse amu ni se baabi a medi meti akɔwura de o se mpie firi o amen won se nipa ni nyansa ena asase kan ancient of snake ancient snake tete blemunufu no obeka te se Africa for ni nti ayebere ni se yesumo wa ye nhwe so nsumo wo ye ko sumo kwaku ye ko fa we akofa we akofa wo suman ba kwa hwe no wo nyame ba kwa hwe no ni nti abrofo no won sum yo ni Yesu Asia for no white man serve God so mo koso onso mo koso because woman de ba ko na wo ye no eno a won gidi ehihim won fa bi nko ba bi mfa bi nko ba bi na se say wo what is onyankopon wo ho osoro ni asase onyame na boy na ne what is obi say hwe ni ho onyame ni ho baye bi ni ho biblia ni ho hwe yaw no da sote ho na isa papa wo maye ho ne se na numu nsam kura ma ogun ba bi a wugina also by the mouth that shall be judged by the mouth that shall be condemned and don't hear so nyame yankopon atana nyumo no nyame na ebo osoro asase no bi so ka so nyame bi ni ho heaven bi ni ho heaven bi ni ho na hu na no ko Yesu Kristo ano odin na COVID 31st operation deceive alert 31st nipa bebu nkama ko hwi ni ho nti so se hwi ni wa bibi na ye wa obedwe ho bibi hawa obedwe ho se hwi ni ho enti unko dwe ho se bibi ho na bibi na ye wo enti na wogina ahwehwe na wasa ho yare enti na ebeto na ento obedi edro du fa beto geta no na obi nso so hwe ni ho dikotia so ndo kotia so na abo na onan aho no ya to aduro no asem na wie ya no numu nsem enu klotu mu se we onye papa obi ansuma ne na onyame bi eni ho hwe ni ho tumi bi eni ho biri bi eni ho na se biri bi eni ho a wo ye dem bai o da utupu nti benu we na ebi a ye di bomb etuo lor kwai no ba be hwiase accident car no tire tu anase break nye enya hwe mu nko na break nye no na ba betwi car apema na bekem ndi mu kwa fa ye kowu nti wo ko 31st no wo ko ye de mu kowu anesa se hwe yo asam wo tu obi eduro papa ne fefe America mame onu okuru mumra papa no okoye no bibi adele from ne ko ne ba from so yo mama wa stop no woni sisi mi Ghana ha o America mama wa stop ade no woni sisi na mumra na me ma won sane ade no asante fo so de o se wo fade na edi ade mudi wo fade e nkwasasem ni chimise o ba wa wo no ade na wo bibi a enye oba de a also the secret things belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children. One woman, one guess one sister ma, was Sabia question sister Jima, yaman no babefa. Hey, I feel there, Mammy, also you want in a may dinner in a stop way. What by Ghana, what's a she knew on your mechanic atro into your messing on condom, shooting baby. Amen. No, we say, what by Ghana. Ana ogusu sifie no da se ne wo faseefo ne nsa ana wo faseefo ne nso akoye duru se papa no onwu ntemnti se one day dia do ana meboa one day dia de won so na egusu si dan skani na nso wo mo nchen enti se kama kura wo fa so wa wo mo dia enti oti asekura na che se o ye de mbaje wati ase
and don't go there do no show. What I do how, and what they do is say, Honina, and what friend in America by. Oh, dine the more I do, on them say, trot. What fast for that? Papa's a mumu, me too, me come. Oh, say you, of course, with also show malaria, or man, it is support America. I say, America. I send a many friend first. Munja na mumra messed up wadian. What by and obesin cook mass. Says she knew. Ya two a draw she knew. Now says she knew again, yo. Yare cry daddy. And to a movie, and oh, walk on my dinner 3 months. Bah! More bagana 3 months, mammy, when you had F.A. that's him. Bushafoni said, Mina Mikun into a funny Land Cruiser. Land Cruiser, Papa B. Just a Papa Cobobra, Uska. In the open Temo, F.O. person of a Japadian and son of Dimrica by. And so, Nefi. So the whole Kunuba also Quasia. Say, you know. Second Makotra, you know. And Wakumuku, Uka, Okumuku. Tabuzafo say, Una Okumuku, I awoke na Okumuku. Why didn't Yajuma? O nippers a baby and Marcia, Mark Hospital. Now didn't ye, not still baby a year now. Never do or never be. Who's a baby anyhow? What's a baby anyhow? Now, so I want to know what we are. Every brand new Kumubia. Who's Ujani? Or why? Papa, I am fancy. Young fire, there's no Yahoo in some baby, who near my baby. Now, I didn't come with AC. You run a brave one a year way. I dear some, and now they my viewers. I won't show. And I know I don't for a year back who ratted to first. May say, Operation Deceive. Alert. A true for D4, a true income share. She baby, or Sophia, you will be or the British FM. O de city, British FM. O be a spiritual man, yet if you review. Neither any gate review. Maybe the above. Oh, yeah, say, Obi to gate. Uncle Fabash as a soft Nash as a buying local. Obu a cuckoo and Cassa. Address him. That you feel a France here by your coordination is a cuckoo. Your conversation, baby. Baby, or you be a spiritual be a British. I didn't suffer about why a man British or Kanayo at your jail, or suffer the farmer or you had the oil bonnet crowd. Utanechi. Yeah, or suffer you again, you cry, womb press on tears here. Baby, I chill. O na so si ho na so mu ba se obefio de awurade ani ototofio ba fo so mu a asem o kan se otofio agi awurade ade abefo so abefo enipa okuta spirit na sa spirit na nya osuro pani awurade baye on kra to me trust didi e bo kwai then also I saw them oko obosum chen oko minambosum phobia onu ani etoso mienu obi besa no yare o ware no obefo no so ma papa ni pu no ko junso gu suman so okum suman na se na okum papa ne papa na ewu onu ani yire Brena se we say eno na ye wo stronghold into okum na tama wa otwa ya nya junso ko tama oba be ye bra no. Oh, I feel like Brani, no, Junsogo will so. Junson, a brand new Junsogo Busum. And then maybe I bosom. And I didn't want to answer the bay. Bay away down here, you can your bosom. A 2 idea about my day, no. Or bosom say, bay away that you. Why don't I say, someone Papa bosom for ultimate bosom. Before Christo. Also, they be papa no dear. Them so papa no the grass on him. Obusun is a bay already. Into Obusun to the bay. Now the bon crofo pull down crofo did and yet you may be a man. Was in a chiwa dear moon him. And our papa was one child. I dear Bema Wyating. The Busum spirit it is aquada. Would ye?
training no umana adia emane ni yede ati ase ndo ne krama na mana pese krama no anye de onye din a je so usisi no de no wo spirit bi na pese anye din je so usisi Eja ya dase e wo bra wo je de ba ye anofo ye ntwa asem ne so asem wo mbete ne masom no nyagoro aha ne bra ma kwan se emfa ye nkomo nyina ensie Prophet Dr. Abednego enam ne chichi nkomo yi ne number ene da screen ase do se bibi hawo efie nsem waware aniema nkoyi abusua mu kura ne se bibi ikoso na sa wonte ase a fa number na friend de ekoso bia obeboa wo na aniema bi atimi afiri so na wonso atimi ade ho na afia ye be wuramu ensa afa sa problem enwuram da bi enti wote ho no mo na sa wo ye aniema bi na nhunu so a pe wodi hunufo na woni wanim e wo aniema nyina mu just so ye ma na me so Mystery TV suni afa no ahia me ayema dom subscribe like share video no me na afa bobe on so sebe ya video bi ato ma ubenya bi atie na wanya bi ahye ya mo bi afihia ba. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwanko a wodi chenchen a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwoma do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 in order for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanakia Brandt here. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there, because I'm there.